hagati mu ishengero ntitwaza twerekeye abanglikani ariko twateye iteka umuryango waduhuje n'abakozi b'Imana imbere yacu. Nabonye nyakubahwa umwepiskopi wa Libre Methodiste Musenyeri Deogratias, nabonye ibintu bihimbaye na turi kumwe kandi nyakubahwa umunyamabanga ajejwe intwaro muri diyoseze nyakubahwa Kanoni Israel, turi kumwe n'abandi benshi rero ariko kwiyumvira ni tubikore turi. Reka dusabe twese abashyitsi baje kuri urwo rubanza mwese muhaguruke mu izina rya Yesu, muhaguruke kandi n'umwepiskopi yazananye n'umutandukanye n'ibindi. Reka rero tujye tuhakaze mutubabarire kaze umushyitsi yagiye gukorana natwe muri urwo rubanza, nyakubahwa Musenyeri Deogratias arongoye Libre Methodiste aramutse ishengero. Kaze atubaserukiye abashyitsi bose. Yesu ashimwe. Haleluya. Turabaramukije mwese mu izina rya Yesu kandi turakeje Emmanuel na Jacqueline. Turanezerewe cyane ko muri kuba akarorero keza n'abandi bakwiye kwigana. Hanyuma rero nta byinshi nza kuvuga kuko naje uje gushyigikira ku rubanza rw'umuryango, kubera ko navuganye n'umwepiskopi n'amajambo aza kuvuga hano mu rusengero bikageze ngaho hari Yesu abahereza. Murakoze cyane. Ariko kandi turasaba abatubabarira, turasaba abajya barongoye kohare himbaza yo mu Iremero kuko nayo yategurishije runo rubanza, ashike hano aramutse ishengero mu izina ry'abandi. kandi muri Anglikane turawubahiriza cyane, ubundi ho twari tukabandanya. Ndakengurikiye cyane nyakubahwa pastori aduhaye aka kanya. Turanezerewe cyane kubana n'uwo muryango, twaratumiwe mu muryango wa Emmanuel na Jacqueline n'ababyeyi bacu muri korali himbaza. Nicyo gituma mubona turi ngaha, badufitiye akamaro kanini mu gikorwa cy'Imana, baradushyigikira bose arabizi. Rero turahimbawe no kuba n'aha hantu kandi turabakeje kuri kano karorero keza bariko baraduha. Imana ibahezagire. Kuko ntatomboye neza pasiteri Andre ni mukuru wa Nyina Emmanuel baravukana. Reka rero nsubize mikoro. Uzabikoma cyane ari haruguru mu nzu yawe, abana bawe bazoba nk'utugemwe bayawe bakikije ameza yawe. Uko ni umuntu w'Uhoraho azohirwa, Uhoraho azogumisha muri Siyoni. Nawe uzobona ibyiza biza kuri Yerusalemu, iminsi yose uzobaho, mbere uzobona abuzukuru bawe. Amahoro abe muri Isirayeli. Nakire ijambo ry'Imana. Amen.
nyakubahwa izawe ingabo badusomeye kabisa mukomereze amashyi menshi isoma ukamenya imigani hano ku murongo wa gatatu n'atandatu zaburi ngo umugore wawe azagira gute dusome uwo murongo wa gatatu umuntu afite bibiri ngo umugore wawe uzabamo nk'umuzabibu w'amacana ari ku nzu yawe amen bazaba mutugeze kwa Elayi nakikije ameza yawe birabaye abana bawe bazaba mutegereje kwa Elayi bakikije ameza yawe abana n'umunyarwanda uwo ibitangaza muhaguruke mutange indirimbo yanyu mwari bahezagire uyu munsi rero birabaye z'amashuri ariko nta kibazo byose biragenda neza Imana ishimwe cyane hariho n'ubundi atari kumwe natwe kandi ari ngaha ku mpamvu z'akazi nta kibazo byose bimeze neza turashima kuko tubonye tugeze kuri uyu munsi kuko tubonye tugeze kuri uyu munsi
Haleluya. 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 Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Kandi gutwara umwanya dukoreshe umwanya neza. Banyakubahwa abakozi b'Imana wese mu cyubahiro ciwe, uyu munsi uri hejuru dufise umunezero ntangere wo gushimira Imana. Turashimira Imana itangaza bidasanzwe Imana yagiye idukorera. Icya kabiri, turashimira Imana kubona dushitse kuri uyu munsi. Uyu munsi w'umunezero twarawuteguye turanawusengera. Nk'uko mwabyumvise, umunsi wa yubile y'imyaka 60 y'uwanjye y'amavuka n'imyaka 32 tugize ubukwe. Mwumve neza muhehe. Yubile bayigira mu myaka 25 cyangwa imyaka 25 iheze. Nigenda bikuramutse. Narindiriye ko mbeza igice cya mbere cy'ubuzima. Yesu ashimwe. Ubu igice cya mbere cy'ubuzima naragihejeje. Ntabwo igice cya kabiri cy'ubuzima. Ni nacyo gituma uyu munsi turiko turashimira Imana muri igice cya kabiri cyane ubuzima. Imana ishimwe. Twubakanye n'umushinga. Ababyeyi bibarutse uyu mufasha wanjye. Imana yadukoreye igikomeye, natwe turanezero. Singomba kuvuga byinshi. Nagomba nshimira Imana kandi hari ibyo nza kubika nza kuvugira hariya. Nagomba nshimira Imana ko Imana yakizigamye, cyane cyane yaranzigamye n'imfubyi. Imana ikunda kugira abavukanyi barabizi. Yanzigamye n'imfubyi kuva nkiri umwana mutoya gushika uyu munsi nkaba ndiho ndumutama. Imana ishimwe. Kandi Imana ni itangaza. Uyu nawe twagiye guhura nawe yabaye imfubyi ariko agira ababyeyi beza. Imana ishimwe. Hanyuma twese turarushima Imana. Ibyo turarushima Imana. Kubw'ibyo ndiriwe ndarangiye dushima Imana ko yaduhaye urubyaro. Nagomba kandi nshimira Imana uko umuntu mpagaze mubi. Atari umunsi bangombe nkagira agisida sinajya mu bitaro n'umunsi n'umwe. Munsi bangombe sinaryamye barandyamitse umugoroba gataha. Urumva ko Imana yakizikana. N'uyu nawe nyine arabyibushye. Reka rero kuvuga. Rero turashimira Imana. Reka ndakivuga. N'abana bacu kandi bararyama. Nyakubahwa Musenyeri igihe twagiye ubukwe rero yari yakoze urubanza rwawe. Urubanza twakoze dushima Imana ngo yomba nyakubahwa yarabashe intaha. Kuwa Mungu tunaenda kusema ngo yomba nyakubahwa yarabashe intaha. Kama jambo la Mungu na kukomeza
rero gutwara umwanya Yesu areza urakoze ndakubaha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka turamukayibukira. Yesu shimira Imana cyane itwemereye kugera kuri uyu munsi ndawunezerewe rwose. Hanyuma rero kandi ndanezerewe ndabye abavukanyi bari hano bo ku musaraba mwategetswe n'Imana yacu ngo muze kudushyigikira. Imana yo mu ijuru ibanezeze. Turabahaye ikaze mu izina rya Yesu. Numva ndabanezerewe nongeye kubaha ikaze murantunga sifashe ikibanza cy'abanyakubahwa ariko numvise umenga baducisha. Hanyuma ndashima Imana itugejeje kuri uyu munsi. Ndashima Imana yabanye natwe tumaze cyangwa iyo tumaze twubatse. Imana yabanye natwe. Nagomba ndababwire ikintu kimwe cyafashije umutima wanje kugeza n'uyu munsi. Kandi rero ndababwire burya rero tuzobare kuza akanwa kacu umuntu ariheza agira cyangwa akivuma. Sinzi ko mubizi. Hanyuma rero nagomba ndababwire jewe ndashima Imana kuko ndashima Imana cyane iyo niko naramuvuka yo mu muryango hano Musenyeri abagoye Libre Methodiste arabizi ndi umwigeme. Ndamushimira cyane nongeye kumushimira rwose kuri iyi tariki y'uyu munsi kuko impanuro yampaye ndi umwigeme. Ndibuka amajambo aho yambwiye, amajambo abiri yambariye turi ahantu ku gatwe iwacu iyo mvuka. N'ubu amajambo kugeza muri uyu munsi aracyamfashije mu rugo rwanjye. Yesu namundezagire. Hanyuma rero icyo nagomba kuvuga ni iki? Mu buzima bwanje
tugejeje kuri uyu munsi n'Imana yacu ibihe byose hariho amajambo ampumuriza ngabona ateruye mu kuvuka nzobageza no mu zabukuru ndiwe bazorinda basezera